Stop. Sisenkonzweni manje asikaphuphi asihlise nje umsindo uNkulunkulu uyakuthanda kodwa ngoba umsindo malume wakho usathana ujabulani ungakwenziwa olusuku lwamhlanje lizavuyela kakhulu tajumabuya kuba njengoba ixesha elininzi lesibakutata umfenzi e-Eastern Cape ebeye atsho athi utata ongaphelelanga angeke aliphole bandla ngokupheleleyo ebehlala ke imihla yonke sithi jonga kuni ukuthi makajonge kuye ke ukutsho so namhlanje xa wonwatyiwe ngolu hlobo utata uMfene esembathiswa nomama uMfene besembathiswa haleluya futhi beqala esithembisweni esifungweni haleluya ndifuna ukuthi tata uMfene nawe uMfene isifungo siyagcinwa isifungo siyagcinwa bese ekugqibeleni andifuna uthetha kakhulu kodwa sifuna ukuthi isifungo siyagcinwa bese ekugqibeleni namhlanje ndiyanikelela kutata uMfene ngehambi esithunyweni sikababa uMabuya angasekhoyo naye ndiyanikelela Let's go, Philly.
Thula umnini nami ndiyaniphelela ngibuse kakhulu ngosesonto ngegama lenkosi. Amen. Bamfene nomama nathi sizonipha sithi embathani sithe siyiSilandane sikwazi ukuthi njalo iSilandane usoloku nathi noba senzani iSilandane usoloku nathi sathi noba kumnyama noba kunjani sobe sikhona yazi na uba ngitsho ukuthini kansithi noba kumnyama soba khona eManfre bathe nabo umnikelo wabo khona noba kumahlinza naye kakwazi ukuphumelela kodwa wawuthumela umnikelo. Amen. Kodwa thina sakhona noba uPhephani noma uBishop salapha sithembatha baba nomama